Hah? Iya kali ini. Hakawai ke Jingjia accident ke Shyrkhei hakabakawai ke truk Phadar tayar ke bakit dobilan ke Phadar new registration number WB Sau IWG new R100 ke badang hiar na kaliang Shillong ke lalat bantenra yakawai ke bolero ke Phadar new registration number AS R100 new khandai not pra ke badang kiu Shillong hadu bakatai ke kali bolero ke lapra hipum bat ki basong hakatai ke bolero ke Khlad hasen. Kene ke Jingjia basungsi kalaja hakapor arch teng jan miet ai hakasnong sumer umbang. Katai ka truk ke badang hiar na kaliang Shillong ke balanya state do driver maria poi hakongdong jong katai ka snong u driver la te lakam su e ka truk bat kala kenti sakawai pat ka lenti bat ka leit banrat ya katai ka bolero hadu bagatai ka bolero kala prai phum. Hakane ke Jingjia accident kita henry Ngut ki basong hakatai ke bolero lai Ngut ki kentai bat lai Ngut ki shenrang bat kita barok henry Ngut ki la Khlad asen ba unongnya ya katai ke truk bat unong bot kila mensaujur bat lakit no ya ki civil hospital Shillong na kabenta ke Jingsuman kat kum ka kubor balayo lum jingtip katai ke bolero kadai ke bala register haka kerteng diocese of Bongai Gaon Assam bat kita ke bala Khlad kidai ke sister ke brother bat father bat menta ke jingtok kit na kaliang ki pulit kadang ya jakma Qualify dan berarti setek-setek, kapan ini setek kan? Kalau Jingjia masih bro kalau enggak. Pesirah kalau kita belit. Pesirah kita belit. Kita belit mesau lihat hidup. Dia anak Herman. Tren bola os tromek tu.